Znači, Pa bar će biti ja toplo, teoriju budemo iskreni. imam teoriju za svemir. Meni je to feć zanimljivo. Svemir. Je. Meni to feć zanimljivo, baš Ok. ono. Big Bang, znaš kaj je Big Bang? A je, Veliki nastanak vrasak. svijeta. Velik nastanak svijeta. Od da se ta kugla, da je to eksplodiralo, da se to sve raširilo, tendene se još širi, svemir se i dalje širi. To su Zapravo dokazali. ne. Oprosti kad te prekidam. Slušaj, ok, da, svemir kak svemir je postoje veći i veći, ali se ne širi. Nek se od nas, onaj razmak između planeta ili čega, to se raširuje. Lik. To znam, to sam na... Mi smo negdje v prostoru i svemir se širi, ok, ide dalje, širi se po tome nečemu. Je, prostor se širi, ne mi, ali ajde, nastavak. Pa, dobro, kakše veze uopće ima? Zato jer to sam gledao na ovome, jedan se govore kaj je našao, Dobro, ok. ti reći prvi pa mu ja poslije svoju ovo kaj sam našao. To dok se povećava, pitaj Boga, znači ako se povećava, onda, ako se širi, onda bi se vjerojatno nazad skupljalo. I pak v to kuglu. I pitaj Boga koliko put se dogodilo to Big Bang, koliko put je bilo to širenje, skupljanje, koliko put je bila ta kugla pa se sve raširilo. Pitaj kurca štari smo mi. Istina. I kaj smo mi. Pa evo te viš, mi tu non stop govorimo kako nemoguće da smo jedini u cijelom univerzumu, jedini intelektualna... Znaš ti koliko galaksiji postoji? Pa jebote više nek postoji porniča na internetu, znam. I onda smo mi jedina živa vrsta na svemiru. Ma možeš mislit. Nego, sad kad ti rečem to, znači gledao sam na internetu, gubilo je neka svađa između dva čovjeka, kad je jedan našao jednu stvar kaj je brža od svjetlosti. Znaš ono, kaj ništa nije brže od svjetlosti, ne postoji. Onda čovjek tu počeo govoriti, ne više matematička se stvara, jer nisam niti ja, a nismo i ni ti tak pametan, nismo mi za astronaute. I pričali o tome što se svemir se širi, u principu da kaj je, na primjer, galaksija koja je najdalje od nas, ta bu se najbrže širila. Znači što je neka dalje od nas, to bu se brže. I tak u te njegove teoriji, da je neka, na primjer, jako daleko u svjetlima, ono, light years, ne znam kako na hrvatskim, svjetlosnim godinama. No, onda bi trebalo ići brže od brzine svjetlosti. Trebali bi biti puno razvijeni od nas, tako je, slažem se s tom. Da. Ali, jedno kaj je bilo problem, kaj svemir se širi, da, ali nije da se onak neke stvara, jer po kemiji metar, ili kako se kaže, čestice, se ne mogu uništiti niti stvoriti. Tako da nije da se svemir stvara, da ono ide dalje, kak nobije nove galaksije i to. Više je u tom principu da razmak između dvije galaksije se širi. I zbog crnih rupa i tih bijelih rupa, princip stvaranja i uništavanja, znači, metar, kak je to na hrvatskom, čestice se uništuju i stvoruju se kak nešto novo u nekom drugom kraju svemira. Tak da, u principu da nešto postoji u našem svemiru, da, bilo bi moguće da, na primjer, zemaljci postoje u nekom tamo galaksiji. A problem oko putovanja u toj galaksiji, jer da mi ili oni dođu do jedne, znači, na primjer, oni krenu do nas, oni bi trebali razviti neku stroj koji ide preko vremena i preko mjesta. Jer ako oni... Da mene već pošle novorođenče koje se trenutno rodilo, neću drugu galaksiju do kraja života ne bi stiglo. Je, ti boš prije umro nek dođeš tamo, budemo iskreni. Jer prostor se mijenja između dvije galaksije, znači dok boš ti na pola puta u galaksiji
I rekli bu ti ovi, ok, tako smo planirali da bi to trebala biti nova galaksija. Ne bu, jer dok ti si tam prođe 10 godina i to se maknulo od tebe. Zato trebaš, kak ti ga, ili ga teleporter baš, kaj onak brzo, odmah u sekundi ideš, kaj se niti ne vidi razlika. Ili trebaš nekaj kaj zaustavi tvoje vrijeme ili ga ubrza vrijeme oko tebe. I tako se možeš micati kroz svijet. I po tom principu da čak i postoji neki ovaj zemaljac tam neki, treba njihova civilizacija biti, znači, 8000 i neš godina unaprijed da bi moguće. I zato, znaš ono kako na filmu govoriju da zemaljci su napredni od nas i to sve, znaš zakaj? Jer smo mi daleko udalji od njih. Kod nas prođe 1 sat, kod njih prođe 1000 godina. Tipa, nekoliko dalje, ne znam koliko, hiljada svjetlosnih godina, toliko put su nerazvijeni od nas. Je. I znaš ono kak je, govorili su da, kak bi, ima više crnih rupa u svemiru, nek planeta, tak neka je bilo rečeno. Pa, ma kurac, doslovno, ja se isto mislim. Ali, imaš planete koji su ogromni, da ne kažem kaj. Naprimjer, evo ga, postoji sunce koje je zeleno i ogromno, znači od našeg sunca, znači to je kada bakterija koja ti sad tu u sobi leti, da vidi diva. Tak ti je to naše sunce, prema toj jednom zvijezdi. I znaš ono kaj su počeli ljudi kak našli su neki planet u nekom tam kozmosu, ne znam blage, galaksiji, koji je isti kak Zemlja. Čuo si to? Znači, ali daleko je, tako da moramo opet, kak sam rekao, vrijeme, put, sve moramo ukalkulizirati kako to, znači Elon Musk, oprosti, ali bez urde, ne bomo mi baš daleko nekam dišli, Elon. Ali, ok, znaš kaj, zapravo zaboravimo malo u tim kemijskim stvarima jer smo mi, ne znam kaj se pretvorilo od nas jer smo sad krenuli u Bože vas svačuvaj. Astronomija. Lik, jebote ja, od najgluplje osobe na svijetu postanem astrofizičar, kak se zove. I ti još postaneš Boga. Kaj sam se pretvorio? Ok, ne, vratimo se na glupe teme. Da ti vidiš vanzemaljca ispred, znači, na primjer, evo sad pogledaš van kroz prozor i vidiš vanzemaljca, kaj bi ti napravio? Više bi mi pozdravio ga. Je, i onda bi te država pobila. Budemo iskreni. Dobro. Jer zamisli se ovo scenario, ti si država, ogromna, znači imaš svo znanje svijeta i sve to. Znači na vrhu topa si. I sad neko ispod otkrije jednu tvoju tajnu koja treba biti skrivena jer onda će se nešto dogoditi kaotičnoga. Ti znaš neke kaj drugi ne znaju. I sad kaj bi ti napravili? Rešil se to osoba ili ja pustio da nek priča u drugima kaj je našao i to sve? To bi moj tajni prijatelj. Mnogo sam željko. Jebote. Ja tu pričam kak država na sve kontrolira i to sve i ti s svojim zemaljcom tam piješ kavu ili kaj već. Ovo je moj prijatelj Željko. Viš taka, jedan put se naselio lik nekši vanzemaljci tu i vidiš ono hodeš po gradu, pol njih vanzemaljci, nekši organski stvorovi, pol nas ljudi. Kako bi to dobro bilo? Budi iskren, ti hoćeš imati neku curu koja te plava skoro. Štrumfa hoćeš imati. Prvo ne bi bilo loše. Rifle. Zato jer gledao sam ti jedan dan na, kako se zove, jednom podcastu gdje smo ti isto pričali o vanzemaljcima, svemiru i to saranjima. I evo te postoji ti toliko vanzemaljca kaj ih je imenom, kaj su ih ljudi vidjeli, slični, isti po cijelom svijetu. Hoćeš da te nabrojim neke koje znam na pamet, ovak nem Google, hoćeš da te nabrojim? Imaš mali zeleni, to su oni klasični mali zeleni iz Marsa, znači mali zeleni, nema drugo. Imaš one tanke, velike zelene s onim očima, znači poznati opet. Onda imaš male grebline koji izgledaju kao čapokabere, to valjda znaš. Onda imaš plave, seksi, ljudsko slično, znači kak avatar, sam kaj ljudi malo izgledaju, ljudski izgledaju.
sam ono plavi. Onda, Ja to što. onda imaš napredne čudnjake, to su kak isti ljudi sa malo veća glava, malo. Okay. Nisu onak veliki, zeleni, velika glava, ogromne oči, ne to, nego te. I bilo je još neki kad izgledaju kak psi kad ti se na krovu skrivaju, tak neka glupost. Je. I glupo mi je, mislim, kužio bi da onak 2-3 osobe reću da su vidjeli tak, ali gle, cijeli svijet kaže da je vidjel kak neka izgleda vanzemaljci. I isto da, ono, svi se slažu da to tako izgledaju. I jebote, sam vidiš, to ne postoji, oni kaže država i to sve, ma možeš misliti, to ne, pa moj kurac bi se radio poslušao nekaj da to postoji. Budimo iskreni. Ja mislim da oni nas u biti stalno gledaju. Da stalno oko nas. Čuješ, ono je Bog i to sve sranjaka je, ove religije, to imaju, to su samo vanzemaljci, mi smo kak bakterije, ono kroz mikroskop nas gledaju vanzemaljci. A ti pa ne se čude da nekši ono mini NLO leća po mojej sobi gledi me kad realno. Čuješ, insekti, muhe. Si primijetio kako insekti su sami po sebi čudne stvari. Mislim, normalno su za nas jer ih mi vidimo svakih 24 sata. Ali kad razmisliš, to ne ide u niti jednu kategoriju od nas, našeg čovječanstva. Imaš ptice, imaš guštere, imaš dlakavce, da tako kažem, znači ono, ljude koji imaju malo dlake i normalne životinje, imaš to. Insekti ne idu u nikaj. Ok, imaš i ribe, ali ajde opet, insekti. Znači, slušaj ovo, insekti imaju tvrdu kožu, neki niti nemaju krv, ni srce, niti organe. Ok, ne mislim baš organe, nego onak, malo drugačije, imamo pošemučeno. Znači, nigdje ne spadaju to. E sad, ko kaže da su insekti naše djelo? Otot. No, kak su to vanzemaljci? Ja sam za to vanzemaljce. Zato se vanzemaljci boje doći na zemlju, mi ih tu tučemo njihovo roda. Možda se znam, pa je, oni su to poslali za test, kaj bi mi napravili s tem, vidjeli su kak ih pokamo, kak ih jebemo, kak ih jemo. Jebate tarantala na roštilju, mrš. On meknuli i rekli, evo, čudovišta beš nam. Jebote, ne znam, mislim, jebote, mi tu stvar radimo filmove kako ono imaš Predatora, ona, Xenomorfe, one Aliene, kad ti imaju drugu, znači mi radimo to strašne gluposti. Znači, mi radimo te užasne stvari, kako mislimo da smo vanzemaljci tak, ono, imaš tamo vanzemaljci i trče planezi, gledaju nas i misliju, koja su to životinje, strahota, ovo je horor, a ne ono, Ok, kaj još ima u svemiru da se priča? Crna rupa riješeno. Kak se zove? Pillars of Reality, znaš kaj je to? Ne. Znači, hoćeš legendarnu verziju i ovu kaj smo našli verziju, koju hoćeš, jer imaš dvije. Koju hoćeš? Ok, naša verzija kad smo našli, jer sad smo uzeli, mislim da je bilo prije 2 godine, smo uzeli slike od nekih kak stupova, baš ti izgledaju kak stupovi, u svemiru, znači ogromni su. Prema nama ogromni, znači ljudski mozak ne može niti da, ono, kako je reći, ne može da očita tu stvar, koliko je ogromno. Sorry. A kaj se vrnem na ono s insektima. Slušam? Znaš tipave, na primjer, ja zarobim pauka tipa v čašu nekšo. Izvenem kameru, idem ga snimat. Je. Kak je vsaka normalna kamera, dok ti klikneš na nekaj, onda to fokusira. Je. Tipave, da bi ja kliknuo na toga prokletoga pauka, te pauk bi se splašio i brno v kraj. Zakaj? A zašto? Spektar boja koje postojeju
Mi moramo vidjeti da sam mali dio tih Je. spektara boja. A on mora vidjeti puno već nek mi. Mhm. Puno ima... Znači, on ne vidi samo crvenu, koju on vidimo? Crvenu, plavu, žutu, zelenu, tu, znači te glavne boje. Oni vidio, znači to pogotovo zapravo jedna morski rak, jedan ti ima puno više nek mi, znači 78 točnije. No. Tako da, ko kaže da svi insekti nemaju tak. Sam mi nismo to otkrili jer bogati palmu ti prije vgriza nek ti nešto čitaš o njemu. Makar ni to rak nije bolje jer te šusne tak jako kad bi ti s nogu vtrgala, a mi nije. Idem otprati prozora, nek mi neki koket doleti nutri ispravamo, eto. Čuješ, dođe ti komarac, oj, fina krv, ma... Dobrodošao na naš ekspert. Martina probao, onda u boletu. Grlim Martine. Zarobio v čašu i slikao ih. Lik, evo te moraš točno kod mene, ne znam zakaj, ali u ovoj kući evo te imaš, evo, jučer sam našao 8 bubamari i 2 smrdljiva Martina. Koliko tu znači sam bubamare i smrdljive Martini tu ideju, znači kak žohari su. Bubamare, tako lepe životinje. Ko, bubamare? Je. Ne, evo, lik, ti znaš kako ti to smrdi dok ga je ubiš. Boh. Pa svaki bi bubamaru. Jer mi smeta dok sam nutra, jebote. Ja tu igram igrice i... Dok vidim bubamaru, pusti me nek pleći po mene. Je, nek ti uđe u šupak pa se porodi kukac. A to malo crveno i točkice oko sebe. Vidi se zakaj nismo baš neki jer ti tu, joj lijepa bubamara, ja tu, o vidi bubamara. Ne bi htio da bubamaru ubiš pred mojim očima. Znam. Ti jebote vidiš onako, o bubamara, ja se samo krenem. U istoj smo sobi. Samo se počnemo hrvati ko vloži prvi put do bubamare. Nego vratimo se na tebe. I... Čekaj malo. Čekaj malo. Sjeća se ono dok sam malo prije radila na teoriju kak vrag je u vodi, ispod zemlje, vode. Znaš to kad sam ti pričao? Je. Kaj ak umjesto tog vraga i to se znači mi ćemo Bibliju i te sve stvari van. Kada smo dometnuli? Da, to ste vi tu dometnuli. Kaj ak ona stvorenja kad vidimo u vodi, ono u dubinama, izgledaju vanjzemaljsko, to svi znamo kako izgledaju čudno. E, kaj ak zapravo, umjesto da su vanjzemaljci gore, oni su, znaš, točno tak. Mi uvijek gledamo oni su gore, oni su let, oni napredni. Kaj ako krenemo tu sliku, jer znaš ono kak ljudski mozak, zapravo ljudske oči, one gledaju naopačke. Znaš kaj mislim? Ok, na primjer gledaš drvo. Ti vidiš drvo ravno, ali u ovom principu, po tome kak svjetlo ide, ta slika ti si je zapravo okrene. Zato ti kada ti objasnim, jebote. Aha, Gledaš ti mobitela, on ti je ravno, a u stvarnosti on ti je s druge strane. To ti je, ta je ova teorija. I sad, znači, ako mi gledamo svijet, on bi trebao biti naopačke, ako gledamo zemlju, opet naopačke. Sad, mi govorimo da su vanjzemaljci iznad, da su jači i to sve. Znači, iznad. Ali iznad je zapravo dole, kad mi tražimo. I postoji jedna teorija u svijetu koja kaže da svijet je zapravo šuplji. I ulaz je na sjeveru, u centru sjevernog pola. E sad, reci mi jednu osobu koja je došla u centar sjevernog pola i koja je prijavila nekaj ljudima, općenito. Nema, jer ih bilo je gledao sam sad jedan dan, na starim mapama je bilo nacrtano kak sjeverni pol i nutra je kak rijeka, u sredini cijelog sjevernog pola je rijeka, jezero to jest, i 4 rijeke. U Bibliji postoji da je ono Edensko jezero ili kako se zove, znaš gdje su Adam i Eva bili, da je to, da je to krajolik koji ima 4 rijeke koje izlaze iz njega.
Znači, Je. sjeverni pol, nismo ga nikad vidjeli centar njega. Iako je hladno, to znamo, ali to je jedino kaj znamo o njemu. I kajak država skriva, ne uopće ne mislim naša država, nego nekaj iznad, znači kak Illuminati ili neko sranje takvo, iznad države, iznad ljudi, iznad svega, znači vrh. Kaj ako oni znaju to sve i skrivaju to na sjevernom polu? Jer jebote, niko nije toliko lud da pješke ide do točke sjevernog pola, do središta, zaledeš se prije. Muda ti se zalede prije, kockice one ledene dobijaš. I kaj ak zapravo u središtu sjevernog pola je ogromna rupa gdje se može ući u drugi svijet, kao znaš ono kak u King Kong vs Godzilla postoji ona Hollow Earth, znaš to, gledati ikad? Kaj ak je to istina, mislim minus ono ogromna čudošta jer to bi već mi našli, budemo iskreni, teško to skrivati. Kaj ak to postoji i mi ljudi već godinama ulazimo u to, znači ne mi kak je mi, nego onak veća sila, mislim kak Bog nego onak ljudi, znači vrhu, već godinama ideju u te ove stvari i sa sobom donese ne baš dimenziju, ali tak neke slično je. Kaj ako oni to rade, uzimaju neke stvari i donese ih slučajno na naš svijet. I to sve. Jebate. I oni, znaš kako smo znali imati na naša kak Minotauri, Vukovac to sve sranja. Kaj ako su te sve mogu reći životinja? Humanoidi. Kaj ako su svi ti iz te unutrašnje zemlje, sad mi budale, da tako kažem ljudske budale, smo ih uzeli van i stavili u ovaj novi svijet i onda ih poslije lovimo za sport. Doslovno, ali, znaš koji je zaključak svega ovoga? Da smo mi sranja. Da smo i govna, moram tak reći. Da u biti uopće ne znamo gdje živimo. Točno tak. I opet se vraćamo na onu moju teoriju, kaj mi ljudi nismo s ovoga planeta. Znaš ono kad sam ti pričao. I opet... Okej, ovo je veliko. Nego, kaj smo prije pričali, nek smo došli na svemir, zaboravio sam. Biblija. Aj... I okej, zaboravio sam opet. Ništa. Ali, zamisli takve stvari da postoje u stvarnosti. Mislim, jebote, kako se zove ona planina u Srbiji? Kaj je na centru svijeta, kako se zove, znaš možda? Čekaj. Čekaj, idem ja zgooglati. Jer, znači, bilo je kak teorija da u Srbiji se nalazi planina, dok se svi kontinenti spoje, da bude ta planina u centru i to je kak, znači piramida, znači čudno je samo po sebi. I tamo je puno elektromagnetičkih sila. Kaj se često s mobitelima, uništavati mobitele, čudno ti se ponašaju u stvari, općenito, znači, čudne stvari. Ja jebote, mobitel mi šteka. Imaš možda, kako se zove planina? Čekaj da napišem ti gore. Nego, postoji teorija kad se tam nalaze ozemaljci, jer tak čudna je planina sama po sebi, znači kak piramida izgleda, više nek ikaj. I... Čekaj malo. Jebote, ovo ko da su... Ovdje mi 850 planini, kak da ja znam koja je koja? Ok, pošteno. Kaj se uopće napisao za naslov, samo da čitam? Planina u Srbiji, centar nekaj. Pa normalno da ti je došlo 800 planine, jebote, planina u Srbiji. Pazi, imam tu evo, planina Tara, imam planina Rtanj. Rtanj,
Rtanji svila. Eto, to sam si mislio da je. Znači to je ta planina jer vidio sam, znaš onoga kad je u Stuberima prije bio onaj Sičo. Sjećao je. Je, on je tam išao na one balkanske misterije. No, on je tam išao. I ne znam ako se sjećaš, u videu mu je dron, znači izgubio mu je kontrolu dron. I onda su viskali. No, znaš što su ga. I No. kaj se zove njegov prijatelj, onaj kaj je vezamaljce, vjeruje. Kako se zove onaj njegov prijatelj? Amel. Tak? Ne, na treki? Onaj kaj je burek sa trešnjom. Triki. Jebote, nas dva smo kao, taj Triki je Sičo, ja Sičo jer sam debeli, ti Trik jer vjeruješ za vezamaljce, boleti, doslovno. Znači taj svijet, znači bilo je u toj epizodi kad su govorili mještani, ne ono neka smisla, nego svi ljudi govorili kak da bilo neko u jednoj noći kad je bilo jedno svjetlo kad je izgledalo kak sunce se svjetlilo iza te planine. Jebote kurac. Aha. I slušaj ovo, znaš otkud ti je došla prva riječ od, znači vampiri, to znaš kaj, ne moram ti objašnjati, nisi bulova. Znači, znaš otkud su došla riječ vampir? Znaš otkud je to došlo? Ne znam. Iz Srbije. Ozbiljno. Ozbiljno iz Srbije. Pa to od onoga... Saša... kak se vampir? Čekaj, sad idem... Mislim, Jebeti mata. ne, nekak je staričko ime. Savo Savanović. Je. On je bil prvi vampir kaj se je nazval vampirom. Jer drugi svijet je imao ta vampira, znači Vlad To je prvi vampir na svijetu. Točno tako. I, znači, imaš, znaš ono kako govori o Drakulin dvorac i to sve. Taj nije bilo Drakule niti ničega, nego u tom dvorcu je živel, jebote kako se zove, Vlad the Impaler na engleskom znam. A on je ratni čovjek kaj je dok je znači, usvojili jednu državu, kaj svako ko je bio protiv njega u toj državi je bil proboden, zgud se prema napred, znači vodorav okomito, na štapu. Okej, ne znam na koju misliš. I njega su počeli zvati vampirom, Drakulom i tim sve stvarima. Ali vampir, originalno ono, vampir je došao iz Srbije. Znam. I znači ta planina u centru, znači da se svi kontinenti spoje, onak na prvo kak je bilo, da se to spoji, ta planina je bila u centru svijeta. I znaš ono kako mi govorimo, to je sve izvanito, znači paranormalno u Americi postoji kako oni istraživatelji u Africi, znači sve po svom svijetu. Ko kaže da to sve paranormalno kaj postoji, nije sve počelo u Srbiji? Tamo je već, jer imaš planinu koja je u centru svijeta, u Srbiji. I prvi naziv ovoga vampira u Srbiji. I... Ne si jajca naježila, ne. Uvijek ja se jebote ježim. I ono, mi tu govorimo, znači znaš ono kaj Srbije imaju uvijek nešto protiv nas, imali su nešto protiv nas u prošlosti i to sve, znaš to? Rat. Je. A sad su braća, mislim ono, brat, ne možeš ti protiv brata. I ko kaže da Srbi u tom, kak se zove, u tom nekim ratovima su došle neke čudne stvari u okolici Srbije najčešće. Bar mislim da je tam okolice bilo. Jer bilo je neke kaj su Njemci u Drugom svjetskom ratu i Rusi, ne baš pričali imena u ta priješnja, da su se borili u nekom tom bližem području, malo južnije su sam rekli, nisu točno rekli da, ali rekli su južnije od njihovih zemlji, se borili i tam, znači može biti to Srbija, Hrvatska, to znači tu može biti kod nas, i tam je bilo najčešće neke tak folklore u ratu kad su se našli, kak zombiji su na primjer bili, znaš ono kad su Njemci izvadili gas i pustili su prema Rusima koji su bili u bunkerima pa nisu mogli pobjeći.
I poslije su mislili da je sve Logore. sigurno. Je. I da su mislili da su sve bilo sigurno, oni su izašli, znači Njemci su krenuli naprijed i vidiš sam ruske armije koje im, znači ruke padaju i to sve ideju ravno na njih. Lik, kaj bi ti mislio da vidiš nekog kog si sad upravo otroval, da onak ruka mu pada, cijeljuš mu je malo sjebana, oko mu van pada i da počne pucati na tebe, kaj bi ti napravili, jebote? Trebali bi se sam. Istina. I kaže da je to nađeno južnije od njihovih država, znači kod, znaš, Srbije, opet. Fuck. Znači, jebim ti. Kaj ak sve to paranormalno i sve te teorije, znači, ono, nenormalno, je nastalo od Srbije. Rtanj. Jeboti rtanj mater. Došao tam lik s valjkom najvećim brazom to. Zaođeš iskreno, Rtnj je prije bil Rovan. Je. Neki je bio. Jebim ti sve. Zato se mi još nećemo jebati sa Srbima, vidiš kao oni tam imaju bogati i Vukona kad bi poslali na nas. Da se zameri više djelom na Srbu. Jebote, ako mi Srb počne tu srati se, znači majku i to sve, ja bih rekao, ok, sve super, komarat, no. Streljaj me kućiš lik. Jebote. Pa zato su, jebote, lik, razmišljam neko, nema veze s paranormalnim, ali koji balkanski youtuberi su sad najpopularniji, od koje zemlje oni dolaze? Srbija. Točno. Trenutno da falsi iz Srbije. No, ali najveće Srbi. Ali, opet, Srbi. Kaj god radiš, kaj god se dešava Srbi To sam. u svijetu, najbolji, znači dođe internet, ko je najbolji? Srbi. Paranormalno, Srbi. Rat. Recimo Srbi, ali tu ne ide. I... Ja sam... Lik, ja se znojim. Ja sam dlakava osoba, to znam, ali znojim se. Jebate. Ja, ajde, imaš ti nekaj dodati na to paranormalno, vanzemaljce, svemir, bilo kaj imaš? Imam dodati da sutra idem v prokletu cirku. Jebot. To zvučalo kako ono u strahu ideš u crkvu. Pa je, normalno spati, ujutro mi bila 12. Stao se i došao pred cirku i mislio se, kaj mi včera se Mateo povedal. Eko, pizati mate, kaj ti veja, dojdem unutra i krišajući, kriš se nampak brne. I dojde Sava Savanović i sve paranormalno kaj mi pisa. Nismo u Srbiji. Znaš ti kaj ja sanjao? Pojavu noćne moram ja narednih mjesec dni. Prosti. Hvala jebot. Lik. Ok, zabrojamo Savu Savanovića, Srbiju i sve. Vratimo se u svemir. Može. Moj kurac, ne se ja vrnuti idem v krevet zato kaj se moram jutro stati. A, dobro. Ajde. Bog. Slatki snovi, ne? Slatki snovi. Sava Savanović. Ćao. Evo.